Right, tungere bazimyo bamero batongeretwe n'umukarigete wa Gembe South Jack muno bari wanende barabanda manitetea wati mbaro bazimyake ende kinyakenya kwanza no ntubongarama ya uturo kurukina menete dirikare ni kureta buride kubarigeria kwandamana akiwa ni Kyoto kyo bari wanju matatu chiyete kinyakaunta mero iketera nende kioneka maandamano ya manene kiria wati mbaro bomu wankadirikare edireba dikaira atongiria bakiama kia ODM aja kaunti ya Meru ario mukarigite wa kiama ike Jack Munoru mukarigite wa Gembe South Moses Karuma na Pastor Njendiero Kiambi wa Imenti Central ni baugite maandamano jaja thithikite ntuku ya Jumatatu jatare ja ikundi kia murengo jwa Azimio la Umoja Aki no wende kinyaba mabadi ngati Baruto akadibaka withire barabethirite bakinyerekaniro chumi bwitetie maandamano yo yararia kila mtu antubonde baraba kwibe bayinyeletwe ne thirikari antubonde babate komba ko afondi ko raga mutuka kunyuka kakorea na antubara bonde bate komba na maisha ya nini antubwa ko bora intobitetie babate ko na ngarama chawe ta honto na honto babate ko na mbesa chawe ta sibitare barabate ko na mbesa chawe kiana bof skuru babate ko na fees onto maandamano yo yararia kila mtu ora wendo inyeretwe ne wathani wa Ruto kuruki bakiongera kuga maandamano ne akia mukenya wonde bakimeneria mutongiro wa mongo Dr. William Ruto ni kubatumira polisi ntuku kuangaratania maandamano jao jaraba kuga jari jathiri ne katiba yetu antu baburi ko picket yako inonto muhimu bakupinga kana bakwenda so maandamano yatethara yae kintu kiki lakini system yere kwa ya Ruto irenda kuona nilia ya kama maandamano kile kintu iki kithiburi kuthithwa antu baburi kwitha bae na thina baetera thirikari ikamua lakini manjabu ni kwamba thirikari tiyo ibachwa mpara thirikari tiyo inatwana misie thirikari tiyo iwachwa ita cibitari turarierero muno ni police ko ora unko mpomba kuria kana mpomba kuga batu tutrende kupingana na police kana ku resist police batu tubati kuewa tukaria mwananchi tukaewa nafasi yetu tukandemonstrate freely no tubatu tote armed we are ready na ito ku respect kana ito gotea mawatho jaraje eki koguo tukuromba thirikari police igatweka gutumirika boboye ito inyeria batu tu ajiri ba thirikari na ito tobaete ngugi ko ibatu thirikari ibati gotea muno nkuruki na muthiene ni betikanirite na mutongirwa murengo jo Raila Odinga uthithagia maandamano Jumatatu cionthe na Jumaine bakiuga bakathithio monka mabataro jao jigikanwe no monka to stand our ground kwaria tukarita mwananchi mathina jara twina jo mwanka tutigire tugutonya thirikari position ineyo ito recognize tukaria batu eto baete ngui batwitira onto turai na support yene sana na tukaendelea kuthithia maandamano every Monday na muno Meru ina batu ri utoka join maandamano tuthithia maandamano Meru every Monday onto kuonde nene Kenya yonde mwanka tucokerwe kiongozi wetu wathone kutwike no tuongoza na mwanka thirikari ya Ruto isarende baume thirikari ne barisaini baumeo ke report randito Shavero reakwaritwa ni Mutugi Kare.